za maana. Nga sina mada mbili ranzavu zihadisi vano usiku wa leo. Mada ya handani demaha mengomine na minane ikao ensi ya hatu irange istiklali haba hatingi gari wanao ka maha iyo yonsi pia ensi ya hatu ireje dingoni kinyume ya huendele yosoni majito maruvu dori ya hundao rango wakati rarenga istiklali ya hatu. Iyo nde mada ya handani ikaungarjo ya disivanu na miti jo hutajia haina mrika mwanzo ya renge funvu ujojua ya behe invitation ya renge funvu harumwe mahadisiana. Mada ya bili dukanga sina takriban riba kishan sihu unshirini na mbili zawana ne yezi ya kifujari ya tendelwa ni Asmani Azali imakatirlo na uyana. Abonga sina ziyasizili ikao haina yasidima yabo ngashambao au ngarambao garanzao rishireme Asmani Azali. Abo le suala njiuzisao uskwa leo na hanza ni hunde wanama ili riwanyise fikra ezi ya sizinu zozili enga sitiari zozili zike bal perdu ike kazi mhondo Azali Asumani Azali Asumani rimrenti tsena ya rudiendeleye mahamitsano ya shida ya huwa komori wonti pia au ngasina solution jumwezi ya sizili hizo haina idima rambaonge la dhimor shireme Asumani Azali ezi ya sizinu nda zinu dowanzau wende harima uchaguzi da sirahamba kartu hanza rende harima uchaguzi. Iyo nde mada ya bili rijoka hanza rihadisi bana. Mada ya handani nitendeo de yahe mahamengo minane ayo ya mahamengo mine na minane inti ya hatu ya renge istiklali. Gareshelea uka emwezi 6 ya juye mahashihui na majana shenda na mengo mfukare na nsanu uwakumori wakubali hajizima haruma nukto mengo shenda na nsanu za ukaya inti ya hatu ikaye nuhuria wahayo baadi ya mahajana na mengo mitsanu ya kolonisation jumwa mbeberu Mfaransa. Rendo wangalia harumwe mahajana na mengo mitsanu ikawondo ensi ya hatu yandika kolonize wane mbeberu Mfaransa karijahunda marunda itoka uyonsi ikatito biyambi. Haukarendo angalia zetwabia zaranti wa bontiju izonde zetwabia zahu Faransa ikaunga zirumishi yao hatabaha. Hauka imasiwa ya hatu yomane bahire ndo fanya bila imahajana na mengo mitsano nyi muhundu kaharumwe masiwa yao yomane vakaya lise mbili harimwa shesi wa shangazija de lise Said Mohamed Chek ne lise ya Mitsamihudi.
vakaya college armashesi wa shamwali nane shaso nzuani ni shamawe haukeni wakati mrienda hata e class de seconde abwe misomo ya harmwa na nyasi wa hezi siwa hizo wakajihunda harimwa ili sasa idmamechek ndiho wakautimizizo msomo hata wafanye baki kabajaka ya l'hôpital abonde l'hôpital el maruf na wana l'hôpital wafukozima harma bandu ya miji ikao harmenga zija abomboseye kejajo timizi miji kume wakana na l'hôpital ikarindo waze miji abuka fadhali kamwali na nzuani na mawe Faransa harirantsiza marithi hindi harirantsiza marithi yawidzi jumwaze maduhuli za daula harirantsiza marithi ya corruption harirantsiza marithi ya injustice tabia mbinruvu dorarantsiziwa marithi harmainsi ya hatu rikau amini yauka owandu ikao ndo watendea ye fikra yaukaya rirenge istiklal ya hatu rikau amini ka wafikiri wakanele dalao la utsongeza ripuengao rende usoni amma zizingirizi nji zija hokabandi ya emwezi 6 ya juillet rarenga istiklal emwezi ndaru ya ut wafanyiha mapinduzi yatendelwa ni almarhum Mwongozi Ali Swalihi. Mwongozi Ali Swalihi baadhi yafanye mapinduzi yao habali ya revolution ya Kinansi ya Hemrohazi wa mhono ikao baadhi wakati huo holiho bakaya pression wakaurenga au urenga baadhi ya hawa tabaha yauka Ali Swalihi ya dictateur. Mimi binafsi ngainanga jeo mimi personnellement njaparo kubali uka Ali Swalihi ya dictateur. Ngam amini uka wakarumishiha dictature proletaria. Na dictature proletaria iyo yo hakirumishihe harmansi ikao wagabili mwendo wa revolution hamanda unu hauka iyo dictature proletaria iyo yobaliwa no wana nsino wanro hazi wao hauka damiza ila bourgeoisie yaji installe bontijuyu harimama haminji iyo ndemane kao mimi niurenga ka Ali Swalihi varumishiha dictature proletaria baadhi uonesa mifano ya miji yakaya ihundwa ni makafa shahar mwe realite ye contexte wiyo ikamrando angalie miji hiyo makafa kaijaka ya harmwe responsabilité ya Ali Swalihi puisque bajirika fambeni ikao wazee wa hatu wa huwatu na mwanamtiti watano wa badingo ya dunia bajirikafa ikoni wanadamu wenji wa badingo ya dunia lijire nzuani shaka mrando nji ya harmwa efon yangalie ili kafalambeni lijirije ila ikoni lijirije ila nzuani lijirije
abondo bahanika haina mzima dasinge ladimo yafanye analyse ilia tsahe ya juwe ele kosa lando ele kosa la serikali au le kosa la hemiji mimo mbeni abonga mjuoka uwahu wangu wabadingwe dunia siku hiyo mnguna warehemu ngam amini yoka likafalajiri mbeni à mon point de vue personnel ikaongena engagé omimi ngam subutina mokaya irresponsabilité sisi wambeni narikubali puisque eni wakati realite ito juhuja abukabana hundiha réconciliation ngamanzo nambe irresponsabilité ya homji wambeni wa hatu si wambeni hahindri bandi ya bafanyihe mapinduzi yao bakama dhamana wa serikali waheyezi ya madabdala warenge maduhuli ya daula wajanayo mbeni de magari ya hao wakati kao wandu wao wakane miji ya hao eni mndu ajoju wa bali ya le gari ya kanilo la kisirikali yende nilo humjini hao yende ya litie hiyo sha warenge shobaha yoken magari yanu ngeladhimori ya behembeni haukambeni ngwa juu ya hifadhi mbeni ngwa juu ya wania magari yao ya jambeni ya washi wa nyumba ya ziwa serikali wa reha amri ya utsaha wa restituye zema duhuli za daula ngamjua wakati huo si wakati wanadamu wakahelewa emzinga hindrini serikali hindrini rizinga ragiri ya ukakatsuroa serikali wabeha avion helicopter ije tsambaza tract hautsaha magari yao ya restituelo kado handani wabeha kadabili wandu kwa jeshia et troisième fois le jeshi lijivuri za mbeni hotera waheya harimwe nyumba ya bomer abungara nzauri juwe iya tende ya disa ndo iya tende ya disa dasi wa mbeni haukarika na wandu waka majeshi wakaya karibu watende wa disa umzinga lejeshi wa riposte iyo soni mwami nga mjohambaka iyo légitime défense lejeshi waka obligé wa répondre aussi par les armes hada hatimbi ze armo hizo zitongeza wananyasi wa badingwe dunia wafariki abo khabtsahari bire haufubi ngamsubutina mbukaya iyo responsabilité ya hatu siwa mbeni sindera provoke ye ajali ya jiri wananyasi wa badingwe dunia abunge la dimuo wanduwa assume hautsaha ye realite éclate wanadamu welewe zende humjini ikoni zijirije wakaya mbamandano baina ya hema raia wa ikoni ne komite iyo serikali qu'on le veuille ou non bandu ya wandu wa mji warengo wanahe komite wawasisi zisimani
wawafungia. Baadhi ya wawafungia serikali ka oblige wende wa libere wananyao wa serikali. Abondo bahanu bajaumba mandrano baina ya hema raia wa ikoni nele jeshi vaheyabaya la henda talato wa mizinga wananyasi wa badingwe dunia Mwenyezi Mungu na warehemu. Abu na amini kai responsabilite hiyo ya ikoni ndo wa provoke. Lazima serikali jidafi. Hizo ni zajiri nzuani. Wakati ka Ahmed Abdurrahman hata wahende nzuani. Lejeshi lisihi nzuani. Hautsaha wakombowe shesu wa shanzuani warenge Ahmed Abdurrahman. Vajiri, baya wajau, vafu, wanawanzuani, rifiwa, ne mwana nyasi mmadimwasi. Ola de akabjarenge le zina lila de la akabjalirengwa mmadimwasi. Kawo mwana mgazija mtujini. Lijelikazi wale jeshi. Baadhi ya hayo do parents de commando mwasi. Abo kwezi wanama. Iyo nde namna ikawe makafayano ya jiri. Liyo muhimu ndai. Liyo muhimu de mahamengo mine na minane. Rarenga stiklal. Stiklal ikao rangundu wakati wato juhondabaha. Yentsiya hatu kabati unono. Kabati msomo. Kabati mahakama ya haki. Kabati ya ekonomi ngiyo kao. Zenrongozo ntipia kabati tunda zima la pruha. Haukao shababi leo pia wahunda zebaki za hao watimize misomo ya juu wajunda hao harima emabango ya miji haruma shomaji. Mwanadamu leo biti wa mahakama ekakati na kalbajari ekayeti mwana fulani ngubohwe haki ya hahe inikiwa ola yatukane haki. Ounono kauti haina ulomade utsaho dzihiro ngujihundo bonze. Lejeshi la hatu kalitu stehi la deontoloji ya mwanajeshi ya ladimu ya istehi. Rangunde mahanyu ya tarje honda msaini. Abukarindo wangalia mahamengo mine na minane hiyo ya stiklali yentsiya hatu irejei dingoni kadojana zakamili. Wakati kaurendo angalia wakatira aliswalihi yare yafanye mapinduzi yentsiya hatu ikamwe ngoni mweze nsi wakafsaidi ya Seychelles ili wende usoni. Ramafunzi rongozi nji Komori saidi ya Seychelles. Seychelles ngiyonda babi yabaha Komori ngiyonda babi yabaha. Abondo bahanu rakawladimu renge reference. Kasisi rikawsaidi ya wola. Abangenda sisi rakahumsaidia ngasinda. Yeye hapu ola rakahumsaidia hapu wangao ziwizili kuendelea usoni. Sisi rakahumsaidia rirejei ngao ziwikume dingoni. Iyo hasaranku. Hasara iyo edwamanando. Edwamana mzima. Ndezeye zipia zatawala yensi ya hatu.
Beko inu iliyo abaha itumbu mipaka shazezi pia warenge fungu. Mfano mzima mwakauladi mumuone juma wopeu wa hezezi zinu owanadamu wanu wonti pia eze bakizao wazundi yanda wazundi ya harimwe lise Said Mohamed Cheki Mungu na mrehemu waroha bonze wende wafanye misomo ya hao elise Said Mohamed Cheki ngiyo hinri ngiyo pashe la mbuzi ngaivujao owana kwa tunda bahanu wakansi wasoma vendonya mfuwa ngwa juho waroha haukale jumba wilo kalijaparo wangaliwa kabati mzima banu ye maraisi wa jabanu ye mawaziri ye madepite wonti pia 90% wala wa harimwa Elise Said Mohamed Cheki kabati ya parishele ya kena beshele ya yoka lewe manan lo waziri au lo wakala dabo bakajumba la ni permete na jua na kantina soma abole jumba hilo na ni renove na nenjeze mandwa jina ilo wana wajue wasome kabati ya paroli fikiria ye el maarufu wajau uwandu wanuonti pia wakauka wawade uwababaha wakauka wawade uwatatatu wakauka wawade wakahunda zihiro harimwela pitali el maarufu beko leunge wahao sha ele undo ya stahiki ye el maarufu wahwa harimwama hamengo mine na minane ya Istiklali nsu amini kabatsinga mzima banu na bonti pia bandu ya haungo ma médecin wajua kema na wale ma médecin ndabo wakausomeyo Elise Said Mohamed Cheki wakawawade wakavewa el maruf kabati ya parishelea yo kabanela pitalinu ichongeza tihundu unono samiti somo ngamina dhamana za daula wadiwaza pia abo ekarindo angalia ye dhamana inu pia rangu 75 inu ya heze sirikali zonti pia ekayenti ya hatu ireje idingoni juma msomo juma unono juma justice juma ekonomi juma evi social ze sirikali pia ngwa ma responsable ye recuili yenti ya hatu yafanya pendant 48 ans ngasihama yenti inu kaijaparo existe baadhi ya mahajana na mengo mitsano ya colonisation ratui hantiziwa marithi ekati marithi ya tobiambi ya ufitina ya corruption ya injustice ya lisenzima ya lapitali nzima pendant 150 ans de colonisation si rifanya plus ya hezembira fanyiwa 150 ans de colonisation. Awe responsabilite hiyo ngiyo ya he class politique yonti pia. Ikao ngiyo mafuzini hao. Yonde mana namba ukaya vanu actuellement kartinanti. Yenti ya hatu ireje dingoni ndondondo. Harima misuiba miziro ya kimaisha juma ze janibu zonti pia. Yokale umkomoro banu yare jei gwendo hakuluma dababu shini gwendo hakuluma jimbi Tanzania. Eske ngar kubalio kase normal wakati kao leo ledima lidiwa zilwa
kabati mwanadamu ulimo ololimo kati inasema duhuli ya uhifadhi zila ela maduhuli yae hauka kabati entretien kabati accompagnement ne accompagnement hiyo iladimu ifanyiwa ne serikali ujumo walimaji iyo sawa no walozi abo yentire jeidingoni complètement qu'on le veuille ou non sisi riundwe bahati ngasibonze einu bahati lo eterneli okakarna parore jei harmenti ya hatu ke jaladi murifikire namna hiyo ila di murifikiri yoka namna yoka maudu ngarjo juwa rejei bonti juu nangela di mumri rejei bonti juu ya kamade ya hunde zihiro mru ya zaya ye mwana ya juwa ya some leo wana wakomori pia kabati nti unule menguni batiyo mwana mkomori hautsa hamsomo ebo wasoma watimize misomo ebo warejei engwa undaba ngwa uharimwe marengwe 24 sur 24 hauka kabati hazi za ukawafanya leo yenti ndio na sitobi ya pia wa ulevi unikiwa inafasi harmaze daraja pia ngari wanao baadhi ya wananyasi wafao harmafio za ulevi eshimik yangamiza wengi yenti ususu unjia leo mwanamshe katuhura horenga mwanamshe amandaye bedwa mwanamme katuhura horenga mwanamme amandaye bedwa izo titobia zakaya bonti juyu imana izo pia hinri de madwa mana wa dawla walionentia hatu enamna waizingarao kwatu isomesa kwatu idunza mwendo mwema kinyume ngwa idunzao mwendo mui ikaunga wendao wangamiza enti wefisidisha ula mmea waladimu hemau abo yao pia imashaka yao pia yaja rangunde mahamengo 4 rarenga istiklali ya hatu uo uziro wenda mnokwezi watukufu uo uziro wenda mno hokawe ntinge ndaunore jeidingoni ngao zivizili abo tindo bahanura ombeya rirejeye makati yanu haina mtiwarenga stiklali yohendelea usoni shentia hatu reje dingoni pendant 48 ans iyo responsabilité hay classe politique yontipia kabati exception de kwa yinu jay tumbu zedaraja yontipia shangam aminu ka apar ya liswali rangu 78 awe classe politique yontipia ngoma responsable wa herecule yenti hatu jihundawo hatarjir hundabaha vatiyo msomo vatiyo mnono vatiyo mahakama vatiyo mbanu kwechoka uyonti pia hoka mfano de lycée Said Mohamed Cheki de El Maruf ila pia kabla dhimu wanadamu waonoka owandu watendeye nti ya hatu harumwe mahayini yonti pia haina mdu harenge funfu haina mdu harenge funfu hokale ukangari wazao rindofanya bila yukakale we komori ngiyo na makadra ngiyo na wana wasoma atsongeza izondo
abo leo ngarjo subutira mboka et a donné opportunité hiyo aliswalihi qu'on le veuille ou non. Pourquoi wonde ya unda mudria ze mudria izoleo harmwe mabavu ya tuyo ntipia za rende ha college na lycée za tsongezo wanashe watu o wana hatu waundao bahanu wasomea mrenda tahondu baki haroha bonze yende njizo msomo ekaze mudria izo kazjakaya eri jore je indaba pisko timambia nikangazija bakaya lise mbili de lise Said Mohamed Cheikh ne lise bon regard ya mitsami huli mwali baka college nzima fomboni abo a partir de seconde mnashioni uo hakauji hundangazija ya jiatimizo msomo hahe njuani la même chose maore la même chose abo mzima waeche harmwandu waritawalia ranguru renge stiklali le seul sauveur wa hiyo nti ikao leo ngarju juari mweshele yo parwali swali mtashiwa o wakati wali swali mtashiwa na mnambie daho lare mwaninzaya na mnambie usikwe komori mwana mkomori ya deplace ende bushini ende ya hule madaba yende Tanzania hule majimbi no mwana mkomori kajaka mbure hakaulima namne kawe eziyo zikautiwa habo yaka eziyo zikazinji rahane population ya maisha ya kamangu kilo nyama wakati umbraka yunda ralmengo miraru mwana mkomori kajaka ufanzaya mwana mkomori kajaka no mavuto maya aliswali hibatujiri madzaha maili ya kama zero wakati kawinsi hatu kejandi haji prepare kejakana mhono mme wa ushinda ugamate makafahamada yao aliswali hatu shinda haya gamata lekafala bushini lekafala singani la heledzaha aliswali hatu shinda an espace ya mois d'indépendance vafanya mapinduzi makafa yao ya jayajiri aliswali hashinda ya gamata hawana nayo hahifadhu wana wakomori wakabushini wabakinamo hawahifadhi pendant une semaine hawarejeza monsiju hajawa dispatch harmeni jia hatu ze famiza hatu pia warengo wajeni wao kabati mjingazija watukano wananyasi wabushini kabati daho mji watukano wananyasi masabena wabushini hashindi hawana hagamate milima hiyo yatsukana kafadhali kabaha yenti ya buhematsu valio maadini valio mali zinjiao leo serikali kaichushinda ukana moteri waunishia yenti iyo ngelatimo mwanadamu ya jiuzise ka emana zino hinri de madwamana haukali swali he diferenciahe hakautendeza ye peuple rangu uondora isi mzima ya hafa ya uloya uwanahahe waloma maskini vatsundriha tone la riali lauka emruoi harengeria ya daula waziri wahe wakauli wa 100 euro kati hiyo ekivala ya 50,000 zihukume uondo mshahara wakana waziri harmwe 2 ans et demi aliswalihi ya Roma tuku abona tafadhali please riwoni ukaya linukafadziro la remains mahamengo 408 ya giza ya mrejei dingoni juma maisha madziro ya ishio roho ngazila wao
wanadamu ngwafia uharmaze prison umjihubiliyo ngwajifanyili yao kabati wesheleyo erayi ya mkomori elewe hanzwa ya ulwa yando ndo mmeya uhe yao ndo unaijana abo unaijana ndo wala dhimu wa maruhe harimwa zeruku walonizo ondo wala dhimu wala muhe warohi horukuni warenge dhamana za hao wasaruso wanadamu wanu ka wasaruso wanadamu wanu yetsinga tsingojo henda noreje dingoni haina wakati hauka wanadamu wanu kwa tina imani nensi kwa tina beshelea nensi wanadamu wanu ngwaona beshelea la hao bimilki neze ahali za hao yonde mane kao ngamparo o unaijana wala muhe dingoni walawe harmale gori la warema hauka bane tomanda u shatindasi ye toma ndo meya wa uhe yao shatindo wahisa abole uzi dhamana za daula uwaladhimu wabadilishe ntinu ndo mnaijana danyi wana zioni mwasomesi waneze famii mwajama jiunda mwatimize misomo ya hanyu mjiunda uharumwe mabango ya miji omwisonga mwantrene hao mjia haruma ulevi mjia haruma udelenka na hiyo tiubenza hanyu shanda ila situation ikaunga mtraversewo ele onyika mji bomna ijana mwaona kabanunga mdhulumi wao wanazioni enamna mtrete wao enga mjula muhandi bomro hazi angalie namna ze traitement usimbisewo ngawe moroni mro hazi ngolibwa 40 euro abo ngawe na nyumba ya 5000 ngawe na famille wanzo wilise yabo ngela dimore libe taxi wenda hazini eske yonde traitement ya uladimu bomro hazi wa mihono ego lino lini haki yaho witsahe da sirka unowa wade rirengawo 10,000 erori wabahiza wenda Bushini wenda Morisi wenda Tanzania ilo owarizaya wende wahondane na zihiro eske ngari kubalio ribaki armwe maisha yao abo le shawiri sinderulo nilo dusarusa yeyezi yasuma nazali riende sandiyo haukawa ihashilie mipaka yonsi pia jumaze tabu ritraversewo ngabwadingo jabanu werambia kafanya pare kabati raisi yafanya pare zinji wati juu hama almarhum Said Mohamed Johar shaze pare hizo kasije kubali ya maiti haina usiku zebe homi jini wewe hajangu fanya continuité ya pare zandisiwa au accord zafanyiwa neze serikali zabira sha infaidari hundawa hinri hasara au kazi pare hizo ngarona uzi ambulance kazibali yao maiti ngarionawe magari ya majeshi nganjao mijini warenga wanadamu kwesi le jeshi la hatu inamne kaunga mtrete wao iyo tile namna mwala adimu mtretewa ne mana hizo ndabo ya kaila deontologie
ya kijeshi kamtu irespekte. Mjehanzi mkubali kamrengo mateka ni mwanadamu mzima. Kamtu uona kanganyi yabo pour servir le peuple comorien. Shanga mwamba ukanganyi yabo pour servir Azali et sa famille. Or, c'est pas le cas. Ninganyi yabo haurumishi yedaula de mipaka no wanadamu. Waonda umwaladhimu mwa protege. Yonde maneka uleo ngujuo hamtreteni. Haina namna yanzu ya mtreteni. Yonde maneka ungarishe mezao ka. Yebabi ya mahamengo mine na minane hino. Ya stiklali. Ya majitu. Uwana komori pia watambali ya harmole mengo. Kabati ntibati yo mwana mkomori. Cadre ufanyo hazi. Bien placé. Ma ingénieur, ma médecin, ma fundi, ma économiste. Heze janibu zonti pia. Ngwao harmole mengo. Wawana wakomori. Ewana wakomori wao waziwombea. Waombo ukangwendo wasome warejei wafaidishe nsi ya hao. Shale ukwatu do urejei. Eske ngona wondo walonele dhambi ya utindao. Kwa tina dhambi. Hoka kwatu kalkulewa. Ekati mwana fulani. Ekati mpaka wede wanyame. Uvanguwe makoshi ya waziri fulani. Ekati mpaka wede wadhali harumweka nape ya waziri fulani. Abokutu konsiderewa unikiwa mbahazi. Ichongezo wana wao. Wajunda o harima o ulemengu kamili. Ilo tibombeyo. Waombea. Ninda o nindo wanduza o. Kabati mwana mkomori ya Johanza Kenti Faransa. Ya faidishe nti ya Faransa. Na awe faida hiyo. Hajui faidishe nti ya hahe. Au walo Marekani. Au walo Japon. Au walo Canada. Dans tous les coins. Kabati nti harmomle mengu batsoma na mkomori ya soma urumishiho. Harmazentizini. Iyo hasaranku urahunda. Okele wenti ya hatu ngiyo no walezi. Ngiyo ne mateknisyen. Wajoshinda wa development ya hatu. Shalewe madwamana wa daula. Wodo watungeze o walimu wanu watujo ureje imonti juu. Watujo ahuja wafaidisha enti. Awela dimu silansi yori brize. Ni unaijana. Vous avez votre destin en main. Ninde mwala dimu mwanenizo. Ni unaijana. Hoka ninde mwavunziwe magunguno. Ninde mwatinza toma. Yone maneka wiladimu emakatianu. Ye jeunesse ya kikomori. Walawe harma legori walonilo. Kabati wakatenga uzima. Njo parojua nrenge umdumu unu ni unike. Bomna ijana fulani. Wende wala dimuje urenge pisko unuwa haho. Unuwa haho. Pisko rahaho mdumu unu. Wejabadili wa harma mhono. Yentike na upwangao. Yentike na upwangao. Pisko wanuwanu kwa watima waziri leo dhani. Wanuwa kama waziri juzi. 78. Harma madabdala. Wakama waziri harma Johari. Wakama waziri harma Taki. Wakama waziri harma Azali. Wakama waziri harma Sambi. Wakama waziri harma Kililu. Sao wajengo wa waziri leo. Ena mno nese referensi nzima. Ya waziri mzima yao. Au wakala mzima yao. Ya parishelea. Yo kabaleli sese dima mecheki ndi ya mpermete. Ya soma leo ya lo waziri au ya lo wakala. Au yesheleye el maruf. Kabati. Awo leo rijiundra ona apepre. Ikaunga miswir. Karjabu nguza honsini.
mwa 3000 wana wa Komori makadre rangu ma professeur ma médecin ma économiste wanti pia watsambali ya harmon lemen wafanyao hazi armazantizini ngamu amini qu'avec ce nombre de 3000 et que wana wanikiwa bahati wanikiwa consideration warejei wanti juu lewenti ya hatu kejejo kenamna hii tinda siratu somesha mbedume gari aminio kanga sina wanashe watu walio ne mahaba ya hiyonti shaho waliho warosi wambio watolo wantijuu watinzotoma ya watijuu warejei iyo tihalatu ya hao iyo halatu ya hatu si wa Komori sinde lala dimurishemeze ilirizie omrounu lewe mwana mkomori ulona mahamengo miraru uhonda mahamengo mine yaturumishia harma sirkali choka yonsi rijuao ze kompetansi za hao walio bonze ze kompetansi hizo rizirejeze hondani pisko rahare jazirejeza hondani yentia hatu kena pwangao ngaibakio haruma mhono mzima omhono mzima ndaunu dokan mwanadamu ngujifikirio binafsi ya hahe haransi o wa Komori hawatinzitoma ne mwanadamu wa kweli ne johuja ya avance ze faida za him Komoriranzi avahe zahe leuna mtsorenga mfano wasuma nazali tout le mois ngena salaire ya 34000 euros batsina ze indemnité mwanadamu wangu joka kubalia pour le pouvoir wakati kangu jilindo ka tout le mois ngena 60000 euros net zinjia harmwe konti ya zilio justifié batsina ya uya hibao wonde mwanadamu joka kubalia pulile zijau sindaye abola dima rimgabili lirengamvu hokati haki ya Komori hamada hino mrohazuli wa 40 euros ikira isi wa daula le mieux payé au monde azala sumani nguli wa mshahara mnene rahani raisi mfaransa rahani Marekani rahani mrusi rahani mshini c'est le président le mieux payé au monde Assoumani Azali. Est-ce que c'est normal mnanti wa 900 000 habitants richona rifanyao shari komandeo bahate shahule majimbine madaba ngari komandeo monze kamchuona kawanua nadamu wapeu wanti wanadamu ikaunga unamba imani nensi nyende mana nsheme zao nambeka wakati uja mwana mkomori il est temps de se réveiller ili wahunde dalao la henti ya hatu ititoka damizio. Iyo ndo mada ya handani. Mada ya pili ni jao que ça n'engage que moi-même kwezi wa Komori ejo kanza elewe ngujuelewa ejo kanza elewe hakinyume c'est son problème shamimi ngamina uhuri ya wahangu wajua ntekeleze izo mimi nifikirio shati nizo mdo ajia fikirio tindizo wando ajia fikirio ngamine haki yo propose fikire ya hangu ribakisha 22 ya uchaguzi wapangiwa ni Assoumani Azali yatsahao yarudia baki mahamitsanu ya satena ya juse yabo yaritishe imana rijarji hundu leo si wandurulo kinyume na enga sina ziyasizili ngabo wanza wende harumaze voti
wambao kaya sheasisho neshijoto wazali harmaze voti watu sisi tuanza rende ngarambao ka sheasirlonisho neshijoto wa azali harmaze voti shanga bobahani kaunga mjuzi susuala eske nga sitiyari eziyasizinu zozili ziti batike dzima shuwa swili asmani azali eske yabu karti harma hasara ekawenda u harmaze voti kwa jashinda wa mto harmaze voti iyo hasara esi siramba kartu hanzarende karjashinda ra jusa uwa komori ratowa asmana zali harma marsha republika iyo hasara engari tawao rihondranene hasara harima ze janibu izo zombili asmana zalia baki mahamitsanu tena riwone tabu na shida mimi hajimba gamu amini ya ukangela dimu rikerati rijinike wakati haukaa bandu uwananya sika wanzo wende harmu chaguzi wajua uka uchaguzi ununguo mziro haukaa sumana zali hajipanga ya hibe uchaguzi unu hamvu au hawema damu itihe au keke itihe abotika hanza nilasi ya pelvan yokaketu la dimuri njie ribaki jusqu'au 14 janvier ngela dimo d'ici iyo proposition ni laseo d'ici le 30 décembre haina upanga wa urumilwa asmana zaliri mdegage rahare jahondra le 14 janvier le juso wa Komori rifanye marche républicain pacifique ekangu jokawriwa iyo shawiri ya hai shandu juha hajizima risihe hopareni risunjuse azala sumani iyo ndiyo ni parawo rifanye avant le 5 janvier. Ritsambegarbakiyo jusqu'au 14 janvier. Puisque ça sera trop tard. Ngela dimwasumana zalie armoyo rimrumilie avant le 5 janvier. Rimtowe wasi binafsi. Ikakafanyisa uchaguzi unu. Eka hizo kazijashinda, karjashinda rafanya. Ere wasulile 14. Yabonga rantiyo ya sishabili silatana rishilatse, shike bal perdu. Non. À mon point de vue, non. Rikubalia na kasonti pia ngari wanao neyezi. Ya kifujari ya sumanazali. Yo demande lancewe ya peli. Yo kangela dimo vanu au plus tard jusqu'au 5 janvier. Ye marche républicain. Ze forso pia. Riji unise rizubo pareni. Ritowa zala sumani. He hanyo za tuzinu. Rehenti sirkali ya muda yabo. Ipange uchaguzi wa haki. Ujostahilwa na wakomori wonti pia. Shakari ritsomo wa yabo karjashinda rafanya. Riwasilile 14 janvier. Abona risaidie. Sheya se shabili. Anezia sizo zili zititawe zitike bal perdu. Hokare juhaba hasi sirtuanza rende armaze voti. Uwananyesi wambango utiyari. Yoka haina wakati mzima ya jurema rijube sanzima. Izo option mbili. Ika uketula dimuri zila tezo mbili.
riti wandane na esheki armaze option zinu zombili de marche république ikao ngio primordial yakto wasuma nazali yekari wandane na esheki le 14 janvier na sécuriser miji ya hatu wanuenda harmaze vote jo hundra ya hundre sharti kena bali mbili zila tazo mbili iyo sana engage que moi haina mdungu jua tafsiri namna nzao sana engage que moi mimi nsi d'accord harma rilona bali mbili zike bal perdu zombili ke kabaka nzima ya wasila za la sumani suande marche république ngela dimito wasuma nazali ikawe hiyo ngamuiono ngamusaidio primordialement shakari wondana na esheki yabo na rumie reserve no asuma nazali ya roho ya mwezi puisque kabati mkomori ujoshinda supporte 5 ans de plus ya asuma nazali ya jarda supporte hoi nikemwa na hahetse na yafanye continuité abo sir jihunda ubonze rijihundu kanga simo hatu rijihundu kanga simo hatu abo ze option zinu zombili haine jore masuma nazali na risaidie quel que soit ya option ya marche république ya ujuha ajizima rowan zao wende armaze voti na sirto hanza rijubonzi ya nisanzima rizingarane mihono mkono kwa mkono riwasilibet sala marambasu manazali stop ngarunika we mahakama ndo wajo hukumu yekaka jeshinda ra concretize hiyo kabli rahare jeshinda ra concretize hiyo yekariba ki jusqu'au 14 rihondana na esheki na risaidie deuxième option bekwa sisi karjajo hanzari wasuli yabo karjajo hanzari wasuli le 14 janvier rijo hanzari mtowe kabula shabu ngamrudi tena nianjeze complément iyo ngamwadi adresse harmo wananyasi makandida nano wananyasi kaungo una zemanye warume daula ya hatu ya ukesha manke hauke marche républicain hiyo watukufu kwesi mwenda uharmaze election makandida kabati kandida abo jorumia dépense ijoka le minimum de 20 millions de francs comoriens rangunde caution hujai campagne kabatu jorumia ntini ma 20 millions uomru nzo amegabo abo vous avez les moyens ye kam karadi wajau mwazia ze campagne zini honjio mijini ze mwenye kaunga mzifurniseo rareinise ze fozinu eka kweninga sina mahaba ya hiyonsi eka ine mndu katujitapilia yeye binafsi ritanganye ze mwenye zinu rijuse soulèvement populaire pacifique puisque yabu ngabo wajo hulwaya ngabo wajo kananzaya abu ngela dimo bake manye permana za hubiro wanadamu wajo kana besoin alimentaire ya koza hautsa hawa evacuedo wavego harma lapitali wahunde mkatradi pe wale
walio honziani 12 heures de temps wahunde butei ya maji wanwe na mrengeze Mwenyezinu mnike msitsanganye ili rihunde shila sharipuziza rijuherise mtiani gamino hakikifu ya ukakanyi nyinyi mtende mfanya premier pa hiyo nyinyi wandu wa siasa mlio ndani mlio monze mrantize faida zanyu binafsi mtendeze ze faida za hele taifa bahinga muamini ya ukaola mzaze uhozo mshana wala mbaba uboye maziyangwa monziani ola shababi ufanyo plonge ye monani mtowa mfanye premier pa hiyo ngujotowa ngujota wati libe nyumba ngujota wati libe tike ili mbana inu ikaze kifu sanzima min humdo walo hunu Faransa mtu amini kawadza hatu ware maone baridi ware maoni mvua ware maoni jua tous les dimanches we wona maudu nyi makandida ni wandu wa siasa mkontribue yefo ya hanyu mransize faida binafsi mtendeze za daula no bora rifanye soulèvement populaire yinu avant le 5 janvier o wandu wa uantipia ngwajo towa yala mafundo wa yeha wa mnikeni shanyide mwaladi mmanike exemple hiyo mmanike mwaonese volonté mloniyo kwesi shanga mreji ibala ekare nde hatari hondana na esheki et cela ça n'engage que moi car hondana na esheki d'ici le 14 Karjashinda Rajusa mouvement populaire Rajusa soulèvement houbadzima watu pia yabwe option ya bilinu ritimete anesheki tena bei kwa zero za hatu ngari aminioka zevoti zinu kazina kukaza halali asumana zalingu fanyo ze tartibu zontipia ya zibe shana rijimete majandarmo mwamijini hatu ze option zombili ritihondani aneshek ketula dimu ze option zinu zombili zike aneshek ngela dimon zima iya sidima harmezi ya sizinu zozili idima shiparisa sumana zali shimhunu we harma sherishinu na sheya seshilio mufidi na yinu doka d'ici au plus tard le 5 janvier asmana zali rijuse mouvement populaire asmana zali ya rohe garju kansi badima sonti piar si hondiani rowanzo ende harmaze voti rasil tuhanzarende chariti chomozezi ya sizinu zozili babo gasina responsabilité très lourde dans tous les deux camps. Garenda Urani Kasmana Zali 5 ans de plus. De torture, de crimes, de vol. Hosonimo akumori. Yardia jiaritishe mwanatsena. Nartafadwali kwesi. On est tous des responsables. Geladimori hunde la solution la plus pacifique. Les solutions et handani des marches républicains o akomori pia wasi honziani ro walio ngazija ro walio mwali ro walio nzuani lera nzima le jilike nzima sumana zalia sundusiwa avant le 5 janvier et karila tse opportunité hiyo
ribakata harma le 14 janvier mrujo ula pinda no yavuke narsakirize miji ya hatu asmana zalia tiunde bobira kadna mjuari mnike opportunité mbili ya ziganye iya sidima banu ngela dimoshi mreme soit des marches soit des urnes hizo zirespectewa zibire démocratiquement zike transparent kabatizo waziza seni ekari hundu esheki banu puisque miti jombe arimtowe avant yokaya yatsambe ngapafanyiwa uchaguzi hiyo ndio solution le plus efficace kwezi bwa tukufu hiyo ça n'engage que moi hiyo ndio solution ikao leo nga ti propose nga mwi propose ze jani buzonti pia kama hiyo proposition on a 2 balles ya bunduki yo kana bal mengo miraru ribakishiwa na bali mbili na bakenzi mabanu ireme asumana zali salamu alaikum mani yesheri na bakebali nzima banu ireme asumana zali soit un soulèvement populaire pacifique et karigonda na naeshe kiyo rirumie sur les urnes risécuriser miji ya hatu Chasmana Zali karno jomni que champ libre de venir encore nous torturer pendant 5 ans et puis redonner son fils de faire une continuité. Non. C'est à partir de maintenant qu'on doit arrêter la main du boucher. C'est maintenant qu'on doit arrêter la main du boucher. Par un soulèvement populaire. Et que quoi ils ont des propositions à hangu na kanzo nzambe bana. Riti ondane na hasara, ze balizi nous ont bili stike bal perdu. Na bakenzima, il est Asmani Azali. Puisque nous, et karindo ranti ze balizi nous ont bili. Nous serons tous responsables. Yahe Mahamitsanu Ijao. Yahe continuité de Kofanyi wane mwana. Garijo kama responsable kwezi. Egenga mumparoni buandwa siasa. Mfanye premier pas. Ya société civile ndio yabo. Ya diaspora ndio yabo. Mwefanye premier pas. Mjiunise. Mtowa ze fonds. Puisque ce qu'il nous manque, ce sont des moyens financiers. Bahiba tungarjo towa ze moyens financiers. Rimumbiseni. Mtuambiaji pangishe. On a des solutions, on les expose. Mrati tafsiri kwezi. Namne kauchindo ilo harmo intention hangu. On a que 2 options. 2 options. Kwa na ushinda ye komori kamili. Asmana Zali katina même pas 100 000 personnes. Les peuples comoriens, ils sont 900 000 personnes. Asmana Zali tine joko ushinda. Yaziye 800 000 personnes de se révolter. Unu hara zinuma yende zimankeo. Donc, gasina ze balizo zombili. Tika hantani paro wando siasa wanti pia. Ze jani muzonti pia. Ni waonese ze options zinu zombili. Avant que ça soit trop tard. Soit Gardunga wenu yamano, marche républicain, sorti pire looking menace manazali. Rizube onziani.
E kari hondana na esheki yabo ngar sekurizewe miji hatu le 14 janvier. Kar tumba nafasi. Kar na ujua humni kaze bali zinuzo mbili zitawe ke kabaka nzima ya mrema. Gela dimo bali nzima banu ire masma nazali. Quelles que soient les circonstances. Gela dimo baka nzima banu imreme. Nejoka plus efficace ndayinu. Ndaye marche républicain. Soulèvement populaire. Ijoka pacifique. Harmezi siwazo ziraro. Avant le 5 janvier. Azumana Zaliri Msonjouse. Et kari hondana na esheki. Le 14. Nar sécuriser miji ya hatu. Ketu la dimuze balizi nuzombili sike bal perdu. Chana rumie bali ya mando yinu. Puisque il est le plus efficace. Des soulèvements populaires. On n'a que 2 balles qu'il nous reste. Est-ce qu'il y a une chose de balise aux zombies qui est par perdu? Asman Azali va faire 5 ans encore. De douleur. 5 ans de douleur. 5 ans de crime. 5 ans de vol. 5 ans d'intimidation. À la fois, manager fait une continuité. Donc, abonni Wandwa Siasa, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Naridjouhe avant le 5 janvier. Asmana Zaliri Mhunoué. Ritibaki jusqu'au 14. Gasina option bili, nzima na rifanye. Nzima na iwandrane na victoire. Chasse option si nous sommes bili kasuna ujua hinda aneshek. Il y a des points de vue à Hangwika ou que ça n'engage que moi. Mdungu jojua erenge namna nzo erenge. Shami mi amini au mi tekeleza ye point de vue kao doniona ou mafaka. Mi tiju embrasser position ikao ntui amini. Na mi tiju wenda harma position ya mru au ya wandu. Mi propose za hangu. Mi shindwa ekei ya hemwa nama. Ngiyo mwafaka ikubaliwa no wenji abo mi kubalika ati shindiha. Kei ya hangu abo kaiti mwafaka. Yonde ki republika. Ekanga si wararubanu. Si donne proposition baka wasari atowe ya. Yoshinda niwa. Wandu watsa haenda ibe ilo mwafaka. Bahijolo lo mwafaka. Abo mzima ya shindwa. Yokubalika avanti shindwa. Abo narudunge nyua. Yakubaliwa no wenji. Donc, c'est ma proposition. Ikao mimi nga mwitekelezo bano. Asman Azali, ngela dhumwa rohe, par un soulèvement populaire, ijoka pacifique, ichojo tadamu wansi juu. Ekaye yengonzo yari uwe, iyo shawiri ya hai, chaka na ushinda ya uwe, 900 000 habitants. Avec une armée de 3 000 personnes, il est incapable. Il est incapable. Et 3 000 militaires, ils sont incapables. Mais c'est une question de volonté et c'est une question de moyens. Yarizia. Donc, il y a des manamés minakopara. Zedjani vous ont tipi. Il est temps d'en finir avec Azala Soumani. Il est temps d'en finir une fois pour toutes avec Asman Azali. Ne régime yaha. Pour instaurer un régime démocratique et transparent, il faut respecter le peuple comorien. Ils ont zomada na kanizobanu na kanzonzionese, mada hadani de hasara, ya mahamengomine na minane, rangura hunda istiklali ya hatu, yensi ya hatu ya rejei dingoni, ngao shihwi dingoni, harimwa hasara ndufu. Nemada yinu, yokanga sina option bili, ikauze option zozo mbili, ngela dimon zima, ireme Asman Azali, yimhunuwe, da yene rejimu ya hai, chaketu la dimuze option zozo mbili, zike anasheka.
Assalamu alaikum, wakati wa saa tena kama Mwenyezi Mungu ameti. Asante.